tribulação sapendo che questa giornata ci porta a tribolazione. para entrar no reino de Deus. È importante che ci sia la tribolazione, ci porta al regno di Dio. E de comum consentimento, de comum E di acordo, comune accordo, levantou obreiros em cada igreja, lui ha alzato degli operai, ha fatto gli operai in chiesa, orando com jejuns e pregando con digiuno e encomendando e colocando nas mãos de Deus para que fizessem a obra. e mettendo nella mano di Dio perché loro potessero fare l'opera. E diz que passou por Psídia, por Ha Panfília, passato per Pisidia, scusatemi che in Panfilia, italiano, Panfilia, e também em Perge, e anche in Pegi, e também até em Atália. anche in Natalia. E daí foram para Antioquia, Di là sono andati a Antiochia, e de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ou seja, de onde haviam saído para fazer o trabalho da do Senhor. dove loro sono usciti per fare l'opera del Signore. E a gente percebe que depois de tudo isso, E noi percepiamo che dopo tutto questo chegou a hora dos relatórios. è arrivato il momento del relatorio, del riassunto. Porque diz a Bíblia, quando chegaram, reuniram a igreja Perché dice la Bibbia che quando sono arrivati hanno radunato la Chiesa e passaram a relatar quão grandes coisas fizera Deus por e hanno eles. cominciato a raccontare come Dio ha fatto grandi cose in mezzo a loro. E como os gentios ouviram a palavra de Deus. E come i gentili hanno sentito la parola di Dio. Então a gente começa a compreender aqui como se dá a formação de uma igreja. Quindi cominciamo a percepire qua come si comincia la formazione di una Chiesa, Vai pregando o evangelho, predicando il Vangelo, vai ensinando aos novos obreiros, insegnando nuovi operai, vai criando congregações, creando delle congregazioni, ora e jejua para que Deus levante entre eles obreiros, prega e digiuna perché Dio alzi tra loro gli operai, forma a igreja forma la Chiesa e vai caminhando em frente. e cammina avanti E traz o relatório e porta il resoconto para o lugar de onde eles saíram, per il luogo da dove sono usciti, para dizer àqueles que estavam ali per dire a quelli che erano lì o que Deus estava fazendo. quello che Dio stava facendo. Eu estou fazendo aqui algo parecido. Io sto facendo qui una cosa simile, De alguma maneira, di un modo o dell'altro, di qualsiasi Eu- modo. saí pela Itália Io sono uscito per l'Italia e enviei pastor Altair, e ho inviato il pastore Altair, enviei pastor João Vitor, ho inviato il pastore João Victor e eles vieram e loro sono venuti e começaram a pregar e evangelho. hanno cominciato a predicare il Vangelo. E eu vi uma fotografia de meu irmão Marco. Io ho visto la fotografia del fratello Marco. É estranho, não? Strano, no? Mas o evangelho Ma il Vangelo trabalhou na sua vida. ha lavorato nella sua vita E agora é um obreiro. e ora è un operaio. A obra missionária está sendo feita nesse país. L'opera missionaria sta essendo fatta in questo paese. É isto que estamos fazendo. È questo che stiamo facendo. E agora está numa congregação, o outro em outra Ora congregação. lui è una congregazione, un altro è un'altra congregazione. E nós estamos como que passando agora. E noi stiamo come che passando ora. É, como diz a Bíblia aqui, confirmando o ânimo de vocês. Come dice la Bibbia, confermando il vostro animo, Exortando para que vocês permaneçam na fé. esortando perché potete perseverare nella fede, Lembrando ricordando que importa che quello che importa, que a gente vai fazer isso che noi facciamo no questo meio de tribulações. in mezzo alle tribolazioni. Entende? Avete No capito? meio de tribulações. In mezzo alle tribolazioni. E às vezes a gente fica pensando, E a volte noi siamo così a mas Deus, pensare, por que Deus? ma Dio perché Dio? Podia ser tão mais fácil. Poteva essere più facile, Mas a Bíblia diz, ma la Bibbia importa. dice importa, Ou seja, é necessário. cioè è necessario, Porque quando passamos por estas coisas, perché quando passiamo per queste cose, quando affrontiamo queste cose, a oração de alguém que passa por tribulação la preghiera di qualcuno che affronta delle tribolazioni é diferente, não é, não, irmã Denisa? è diversa, non sarà la Denisa.
A palavra de quem passa por tribulação La parola di quello che passa per una tribolazione é banhada de azeite. è unta di olio. Aleluia. Dei minha cama, soé minha camácia. As pegadas de quem passa por tribulação I passi di quelli che passano per tribolazione são marcadas de azeite. sono fisse, sono segnalati dall'olio. O aperto de mão de quem vive tribulações Quando uno che vive tribolazioni stretta la mano, deixa a mão da outra pessoa banhada de azeite. lascia la mano dell'altro bagnata di olio. O abraço de alguém que vive tribulações L'abbraccio di quello che vive tribolazioni deixa a outra pessoa encharcada de azeite. lascia l'altra persona bagnata di olio. Aleluia. É necessário, È necessario, importa importa que passemos por che tribulações. passiamo per tribolazioni, As perseguições, le persecuzioni, os apontamentos, la puntare del dito, o menosprezo. il disprezzo. Às vezes, tudo isso somatiza em nós. Tutto questo somatizza in noi E às vezes ficamos enfermos. e a volte ci ammaliamo E dizemos, Jesus, e diciamo: o Gesù, que está acontecendo? cosa sta succedendo? É com tribulação. È con tribolazione. Mas tende bom ânimo. Ma avete buon animo. Eu venci. Io ho vinto. Eu venci. Io ho vinto. Eu venci. Io ho vinto. Aleluia. Vai chegar a hora do relatório. Arriverà il momento del resoconto. Vai chegar a hora que você vai reunir o povo. Arriverà il momento che tu radunerai il E popolo. você vai dizer assim: E tu dirai così. aconteceu cura. Ha successo delle guarigioni. Pessoas se entregaram para Jesus. Persone sono consegnate a Gesù. Uma pessoa que parecia impossível ser crente. Una persona che sembrava impossibile essere credente. Agora é crente. Ora è E é credente. alegre. E è gioioso. E é quem canta na igreja. È quella che canta in E é quem chiesa. prega na È igreja. quella che predica in E é quem chiesa. toca na È igreja. quello che suona nella Aquele chiesa. que parecia ser mais difícil. Quello che sembrava essere più difficile. Mas a Bíblia diz Ma la Bibbia dice que onde abundou o pecado, che dove è abbondato il peccato, superabundou a graça. sovrabbondò la grazia. Aleluia. E quem mais é perdoado, E chi è perdonato di più, mais é agradecido. più è grato. Depois desta introdução, Dopo di questa introduzione, eu quero assim falar sobre o assunto propriamente. io voglio parlare proprio il tema. Então, a obra missionária se resume mais ou menos nisso assim. L'opera missionaria si riassume più o meno in questo. Tem um escritor brasileiro chamado Ronaldo Lidório, C'è un scrittore brasiliano chiamato Ronaldo que disse: dos maiores perigos no processo de implantar a igreja che ha detto: uno dei più grandi pericoli nel processo di impiantare una chiesa é enfrentar uma realidade è affrontare una realtà onde a missão da igreja está fora da visão da missão de Deus. dove la missione della chiesa è fuori della visione della missione di Dio. Quando essa formação de igreja Quando questa formazione di chiesa segue a própria agenda e não a agenda de Deus. segui la propria agenda e non l'agenda di Dio, Quando as motivações, quando le motivazioni, tudo que acontece, tutto che succede, não tem como base a palavra. non c'è come base la parola. Nós estamos aqui hoje Noi siamo qui oggi e cantamos e cantiamo e oramos, e preghiamo, mas o fundamental é a palavra. ma il fondamentale è la parola. É a palavra que dirige, È la parola che é a guida, palavra que è equilibra. la parola che A equilibra. palavra é a base La parola è la base e a palavra é quem e la sustenta. parola è quello che sostiene. A palavra é quem firma La parola è quella che fissa. e a palavra é quem ampara. La parola è quella che ampara. É a palavra que abre, La parola apre. é a palavra que La alimenta, parola alimenta. é a palavra que La cura, parola guarisce. é a palavra que faz o que é necessário La fazer. parola fa quello che è necessario che sia É a fatto. palavra. È la parola. Então vejamos, Vediamo.
Quando fazemos isto, quando facciamo questo, não para a glória nossa, non per la nostra gloria, não para a glória da igreja, non per la gloria della Chiesa, mas para a glória de Deus, ma per la gloria di Dio, tudo é diferente. tutto è diverso. Quando nós fazemos para alcançar os perdidos Quando noi facciamo per raggiungere i perduti e não para fortalecer a gente mesmo. e non per fortificare a noi stessi. Ah, porque a minha igreja é assim. Ah, perché la mia Chiesa è così. Não. No, A visão da obra missionária, la visione dell'opera a visão da missionaria, igreja, la visione della Chiesa, tua igreja, Jesus, la tua Chiesa, Gesù. fazemos parte dela. Facciamo parte E eu di essa. quero, E io voglio, como igreja, come Chiesa, ganhar as almas, guadagnare anime, alcançar os perdidos, raggiungere i perduti, olhar para as pessoas na rua guardare le persone sulla strada e enxergá-las como alguém que pode ir para Jesus. e guardarle come qualcuno che può andare da Gesù. Isso é fundamental. Questo è fondamentale. Quando Jesus chegou no tanque, Quando Gesù è arrivato nel estava ali a tanque, mulher samaritana. era lì la donna samaritana nel pozzo. Os discípulos olharam para ela. I discepoli l'hanno guardata. Qual a visão que ele tinha dela, que eles tinham dela? Qual è la visione che loro avevano di quella donna? Uma mulher samaritana. È una donna samaritana. Mas Jesus, quando olhou para ela, Ma Gesù quando l'ha guardata, não é uma mulher ha samaritana. detto non è una donna É samaritana, alguém que eu vou alcançar. è qualcuno che io E através raggiungerò. dela, E tramite lei eu vou ganhar a cidade dela, io guadagnerò la sua città, o bairro dela, la sua zona, a rua dela, la sua a strada, família la sua dela. famiglia. Esta é a visão que a gente deve ter. Questa è la visione che noi dobbiamo avere. Quando Jesus disse, vai para a estrada deserta. Quando Gesù ha detto va sulla strada deserta, E estava lá Estevão, era lì Stefano, vendo o carro que vinha. vedendo il carro che veniva. E o Senhor disse, vai, corre aí atrás, vai, aproxima aí. E il Signore ha detto vai, corri dietro. E estava lá Eunuco na carruagem, Era lì l'eunuco lendo o Sopra profeta quella Isaías. leggendo il profeta Isaia. E ele disse, te aproxima. E ha detto avvicinati. E ele, E lui, entendes tu o que lê? capite quello che legge? Como se não há quem me explique? Come se non c'è nessuno per spiegarmi? Io posso spiegare. Então sobe no carro. Quindi vieni qui. Às vezes Jesus nos leva A volte Gesù ci a porta ganhar a guadagnare Porque uno. quando ganhou aquele homem, Perché quando ha guadagnato quell'uomo, a Etiópia foi alcançada. l'Etiopia è stata raggiunta. Jesus é maravilhoso. Gesù è meraviglioso. Ele não faz distinção. Lui non fa distinzione. Esta é a visão da missão. Questa è la visione della Esta é a missione. visão do Evangelho. Questa è la visione del Vangelo. Então, que seja para exaltar a Jesus. Quindi che sia per esaltare Gesù. Então, a primeira coisa que precisamos compreender La prima cosa che dobbiamo na comprendere implantação de uma igreja nell'impiantazione di una chiesa é a visão missionária de implantar a igreja. è la visione missionaria di piantare la chiesa. É olhar para aquilo que no passado serve de modelo para nós. È guardare quello che nel passato serve di modello per noi. E aqui está um modelo. E qui è il modello. Às vezes a gente vê hoje A volte vediamo oggi igrejas com novos modelos, chiese con nuovi modelli, novas fórmulas, nuove formule, novos princípios. nuovi principi, Mas a palavra de Deus é a mesma. ma la parola di Dio è la stessa. Porque Jesus é o mesmo. Perché Gesù è lo stesso, Ontem, oggi, ieri hoje e é para sempre. e sarà sempre. E o princípio da igreja E il principio della Chiesa é este aqui. è questo qui. Quando você vai para este princípio, Quando tu vai a questo principio, nós encontramos noi troviamo. em Atos dos Apóstolos um modelo de implantar a Noi igreja. troviamo in Atti degli Apostoli il modello per impiantare una chiesa. É evidente que não temos tempo hoje para falar tudo, È ovvio che oggi non avremo il tempo per parlare su tutto, mas eu quero deixar aqui algo que fique no coração de vocês. ma io voglio lasciare qui qualcosa che rimanga nel vostro cuore. Quando nós olhamos para o livro de Atos, Quando noi guardiamo il libro degli Atti, aqueles que estavam em formação da igreja, quelli che erano partecipi della formazione della Chiesa eram pessoas altamente comprometidas com Deus. erano persone molto molto impegnati, troppo compromessi con Dio.
Eram pessoas que tinham um compromisso grande e verdadeiro com Erano Deus. persone che avevano il compromesso grande con Dio. Não era porque era alto, Non era perché era alto, não era porque era baixo. non era perché era basso. Ah, porque esse meu paletó aqui vai impressionar as pessoas. Ah, perché questa mia giacca qui impressionerà le persone. Ah, eu vou comprar essa gravata porque quando o povo me vê... Ah, Mi comprerò questa cravatta perché quando mi vedranno. o que vai impressionar a igreja Questo che impressiona È quello aquilo che che- impressiona la Chiesa aquilo que está dentro di você. è quello che è dentro di te. Se dentro de você estiver Deus, Se dentro di te c'è Dio, se dentro de você está o Espírito Santo se de dentro Deus, di te c'è lo Spirito Santo se di dentro Dio, de você está a palavra de Deus, se dentro di te c'è la parola di Dio, o teu paletó e a tua roupa nem vai importar tanto. questa tua giacca, il tuo vestito non importerà tanto. Embora estejamos sempre arrumados para ir para a igreja. Anche se siamo sempre a posto belli vestiti per venire Mas in o que vai chiesa. impressionar Ma quello che impressionerà é aquilo que vai sair da tua boca. è quello che uscirà dalla tua bocca. Porque a boca fala Perché la bocca parla daquilo que o coração está di cheio. quello che il cuore è pieno. Se o teu coração está cheio de Deus, Se il tuo cuore è pieno di Dio, quando você falar, quando parlerai, será como um martelo que quebra a pedra. sarà come un martello che rompe la pietra, Vai quebrar as cadeias. romperà le catene, Vai quebrar as fechaduras. romperà le Vai catene, quebrar os corações. romperà i cuori, As pessoas chorarão. le persone piangeranno, Porque serão quebrantadas pela palavra. perché saranno quebrantate dalla parola, spezzate dalla parola. Então o que vai importar muito Quello che importerà davvero não é o aspecto do ambiente, non è l'aspetto dell'ambiente, mas é o que está sendo dito. ma è quello che sta essendo parlato. Perceba, Percepisca. porque a Bíblia diz que tinha muitos religiosos em Jerusalém. La Bibbia dice che c'erano tanti religiosi in Gerusalemme E havia muitas vozes em Jerusalém. e tante voci in Gerusalemme, Vozes religiosas para todos os gostos. voci religiose per tutti i gusti, Mas de repente Deus levantou um homem ma Dio ha alzato un uomo e disse: vai para o deserto. e ha detto vai al deserto. E começou a pregar no deserto da E lui ha Judéia. cominciato a predicare nel deserto E o povo saía da cidade, e le persone uscivano dalla città onde tinha tantos templos, dove avevano tanti tempi, tantos religiosos, tanti religiosi, para ir para o deserto. per andare al deserto. Ouvir quem? Sentire chi? Príncipe? Un principe? Não. No, Homem vestido un de uomo pele, vestito di pelle, comendo mel silvestre, mangiando miele silvestre, mas estava pregando selvatico, ma stava predicando uma palavra dura. una parola dura. Porque hoje quase ninguém quer mais ouvir evangelho. Perché oggi quasi nessuno vuole più sentire il As pessoas Vangelo. hoje não querem mais ouvir a palavra. Le persone oggi non vogliono più sentire la parola, Mas o evangelho não mudou. ma il Vangelo non ha cambiato. E eu vou falar sobre a mensagem do evangelho depois. E io dopo parlerò sul messaggio del Vangelo. Eu não quero atravessar a mensagem. Io non vorrei attraversare il messaggio. Então, precisamos ter alguém Quindi abbiamo bisogno di avere que no qualcuno deserto che nel deserto não tem templo, non c'è tempio, não tem roupa bonita, non c'è vestito bello, mas ele pregava o evangelho. ma predicava il E Vangelo. dizia: arrependei-vos E diceva e pentitevi crede no evangelho. e credete nel Vangelo. Eu venho e batizo com água, Io vengo e battezzo nelle acque, con mas le vocês acque, não sabem de nada. ma voi non sapete di nulla. Aí vem Verrà uno que vos batizará che vi battezzerà com o Espírito Santo e com con lo fogo. Spirito Santo e con Eu fuoco. não sou digno Io non sono de degno desatar as suas sandálias, di levare le sue scarpe, mas eu sou di sciogliere le sue scarpe, le sue laccia. a voz que clama do deserto. Ma io sono la voce che clama nel deserto. Aleluia. Aleluia. Gloria a Dio. Então nós precisamos Quindi noi abbiamo bisogno retomar essa espontaneidade do di riprendere evangelho. questa spontaneità del Vangelo. Fugir um pouco daquelas coisas engessadas. Andare un po' fuori di quelle cose ingessate, irrigidite. Dar lugar ao Espírito Santo. Dare posto allo Spirito Santo. Qual é o dia da evangelização? Qual è il giorno dell'evangelizzazione? Domingo, manhã. Domenica mattina. Tem que ser nesse horário. Deve essere in questo orario.
Aí estou dentro do ônibus ou do carro, do transporte coletivo. E quindi io sono dentro i mezzi, dentro l'autobus. E as pessoas estão ali. E le persone sono lì. Hoje não é dia de pregar evangelho. E io dico, oggi non è giorno di predicare il Vangelo. Domingo de manhã. Domenica mattina. Aí Jesus vem E Gesù viene e quebra tudo isso. e rompe tutto questo. E ele começa a criar situação E lui comincia a creare situazione que você nem espera. che tu non speri. De repente você chega do lado de uma pessoa que é tão triste. All'improvviso arrivi così accanto a una persona così E triste você ali faz uma oração. Deus, e tu fai lì una preghiera. me oriente o que eu posso falar para essa pessoa se essa pessoa se sentir ofendida. Dio, dimmi cosa devo parlare con questa persona perché non si sente offesa. Porque sabe de uma coisa? Perché sapete una cosa? As pessoas não querem ouvir Le persone non vogliono sentire até que a nossa palavra atinja a necessidade dela. finché la nostra parola vada alla sua necessità. Até que você consegue falar a linguagem dela. Finché tu riesca a parlare il suo linguaggio. Eu estava vendo recentemente um vídeo de um rapaz japonês que fala muitas línguas e dialetos. Io stavo vedendo un video di un uomo giapponese che parlava tante lingue e dialetti. Ele tem muitos milhões de seguidores. Lui ha milioni di follower. Aí ele di- chega, seguaci. ele está na rua, aí vem a pessoa toda assim. Lui è così sulla strada e viene una persona così. Como é o seu nome? De que país é você? E lui domanda, come ti chiami? Di qual è il tuo paese? Fale a sua língua, porque talvez eu consiga falar. E lui dice, parla la tua lingua per vedere se E a riesci a pessoa fica parlare. assim, quem é esse? E la persona dice, ma chi sei? Eu te conheço. Io non ti conosco. Não, mas diga qual o seu país. Ma dica qual è il tuo paese? Aí ele diz assim, Turquia. E uno dice Turchia. Aí ele começa a falar em turco. E lui comincia a parlare nella sua lingua. E la persona sorride. Quando nós falamos dentro da necessidade da pessoa, Quando noi parliamo dentro della necessità dell'altro, a pessoa se abre. quella si apre. Viu a mulher samaritana? Avete visto la donna samaritana? Ela toda, dá-me água. Lei così. Eu quero água. E Gesù ha detto, io voglio acqua. Ele disse, como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher E samaritana? dice, come te parli con me che sono samaritana? Vai chamar teu marido? Gesù ha detto, vai, chiama tuo marito. Eu não tenho marido. Io non ho marito. Jesus, já tivesse 5. Gesù, hai avuto già 5? E o que tem agora não é teu. E quello che tu hai non è tuo? Ah, Se abriu. si è É aperto. profeta. È un profeta. O que nós precisamos hoje Quello che noi abbiamo bisogno oggi é de profetas è di profeti para pregar evangelho. per predicare il Vangelo. Quando Deus dirigir o teu coração Quando Dio guiderà il tuo cuore e tu começares a falar a palavra e tu cominciare a parlare la parola dentro da necessidade daquela pessoa, dentro della necessità di quella persona, ela vai desarmar o castelo. e lei sbloccherà. As barreiras vão cair, Le mura cadranno porque você atingiu. perché tu sei andato lì al punto. Mas vamos adiante. Eu sei que hoje termina de meia-noite. Andiamo avanti perché so che oggi finisce mezzanotte. Então, qual é a nossa missão? Quindi qual è la nostra missione? Ir, Andare, fazer discípulos, fare discepoli, batizar, battezzare, ensinar. insegnare. E se a gente fizer isso com sinceridade, E se facciamo questo con sincerità, olha, com certeza, sicuramente o Espírito de Deus lo Spirito di Dio não nos deixará sozinhos. non ci lascerà da soli. Se eu sair de minha casa Se io uscirò dalla mia casa com a sinceridade no meu coração, con la sincerità del mio cuore, quando eu sair do Brasil agora com os meus irmãos, ora quando sono uscito dal Brasile con i miei fratelli, o nosso coração i nostri cuori é chegar aqui
era arrivare qui, olhar para vocês, guardarvi, abraçar vocês, abbracciarvi, orar com vocês, pregare per voi, ensinar a palavra de Deus a vocês, insegnare la parola di Dio a voi, esperar que Deus faça maravilhas no meio de vocês aspettare che Dio faccia meraviglie in mezzo a voi e que cada um de vocês e che ognuno di voi seja a dinamite de Deus, sia una bomba di Dio, seja a ferramenta de Deus, sia una ferramenta di Dio que vai entrar na engrenagem da estrutura do inferno. che entrerà dentro la struttura dell'inferno. E quando a engrenagem quiser se mover assim, E quando il ingrenaggio volere, se você olhar um carro, tem aquela engrenagem que fica assim com a se correia. guarderai la macchina c'è quell'ingrenaggio che rimane così una corrente. Aí você chega com a pedra do evangelho, Tu arrivi con una pietra del Vangelo quebra o carro di Satanás. e rompi la macchina di Satana E ele para. e lui si ferma. Você vai ter que ouvir. Dovrai ascoltare. Aleluia. Aleluia. Agora, quem foi que disse que era para fazer assim? Jesus. Allora, chi ha detto che dovevamo fare così? Mateus capítulo 28, Gesù in Matteo capitolo 28, de 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. dal 18 al 20. Matteo 28. Dal 18 al 20. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Aleluia. Sabe por que eu vivo tranquilo na terra? Sapete perché io vivo tranquillo sulla terra? Porque eu estou fazendo aquilo que Jesus mandou que eu fizesse. Perché io sto facendo quello che Gesù mi ha detto che dovevo fare. Eu não estou nem aí. Io non me ne importa niente. Eu estou fazendo aquilo que Jesus me mandou Io fazer. sto facendo quello che Gesù mi ha comandato di fare. E quando a gente faz aquilo que Jesus manda E fazer, quando noi facciamo quello che Lui ci ha comandato di fare, não significa que não vai ter dificuldade. non significa che non ci saranno difficoltà. Porque Paulo, quando foi fazer aquilo que Jesus mandou fazer, Perché Paolo, quando è andato a fare quello che Gesù aveva comandato di foi fare, preso, è stato prigioniero, foi surrado, è stato picchiato, levou castigo com varas, è stato picchiato anche con il bastone, grazie. foi julgado È stato giudicato, e foi até morto. è stato anche morto. Não importa. Non importa. Paulo disse assim: seja pela vida, seja pela morte. Paolo ha detto sia per la vita o per la morte, Não importa. non importa. Ninguém nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Nessuno ci Senhor. separerà dell'amore di Dio che è in Cristo Nem a Gesù il vida, nostro nem a Signore. morte, Nella vita, nem nella anjo, morte, nem né potestade, angeli, né potestà, nem o presente, né nem o presenti, né porvir, quello che nem verrà, altura, né nem altezza, né profundidade, profondità, nada, niente, nada, nada. niente. Porque hoje vivemos um evangelho Perché oggi viviamo un Vangelo que é a fé que vence, che è la fede che vince, que é a fé que escapa, che è la fede che scappa, é a fé que suplanta o outro, è la fede che supplanta l'altro, é a fé que è la fede che... mas existe a fé que suporta, Ma esiste la fede che sopporta, suporta o castigo, sopporta il castigo, suporta a prisão, la prigione, suporta o leão, sopporta il leone, suporta a espada, sopporta la spada, suporta a cadeia sopporta la catena e suporta até a morte e sopporta anche la morte pela fé. per la fede. É só ler Hebreus capítulo 11. Basta che leggiamo Ebrei capitolo 11. Mas hoje as pessoas só querem ler uma parte da Bíblia. Ma oggi le persone vogliono leggere soltanto una parte della Bibbia. Mas a Bíblia é inteira. Ma la Bibbia è completa. Aleluia. Então vejamos. Vediamo. Então, obedecer a esse chamado de Jesus Quindi ubbidire a questa chiamata di Gesù é fazer a grande comissão e implantar a igreja. è fare la grande commissione e impiantare nella Chiesa. É o que nós estamos fazendo na È Itália. quello che stiamo facendo in Italia.
É isso que nós vimos fazer. È questo che noi siamo venuti. Nós não vimos abrir uma casa Noi non siamo venuti a aprire una para que os casa irmãos venham para cá. perché i fratelli vengono Ah. qui. Os irmãos, a gente vai para lá, é tão bom. Noi andiamo lì, è così A gente se buono. sente bem. Ci sentiamo bene. Ah, e tem uma música. E c'è la musica. É uma terapia. È una terapia. Aqui você não terá somente terapia. Qui non avrai soltanto terapia. Aqui você vai ter palavra. Qui avrai parola. Aqui você vai ter conserto de Deus. C'è il consenso di Dio. Aqui você vai ter o dedo de Deus dizendo: eu quero você melhor. Qui avrai il dito di Dio dicendo io ti voglio ancora meglio. Eu quero fazer de você um instrumento na minha mão. Io ti voglio fare un strumento nella mia Porque se mano. você quer se sentir muito bem, Perché se tu vuoi sentirti você troppo procura um bene, psicólogo, cerchi un psicologo que ele só vai mexer com a tua emoção. che lui toccherà soltanto la tua emozione. Mas nessa palavra Ma questa parola muda coração, cambia cuore, muda alma, cambia anima, muda corpo, cambia corpo, muda tudo. cambia tutto. A nossa mente La nostra mente é mudada. è O cambiata. nosso coração é Il mudado. nostro cuore è cambiato. Até a nossa visão muda. Anche la nostra visione Até cambia. o nosso cheiro muda. Anche il nostro profumo cambia. Porque eu sei que aqui na Itália tem muito perfume cheiroso. Perché io so che qui ci sono tanti profumi, Mas o buoni, nosso perfume aqui é diferente. ma il nostro è diverso. É o bom cheiro de Cristo È il buon Jesus. profumo di Cristo Gesù. É diferente. Diverso. Este é o Evangelho. Questo è il Eu Vangelo. quero viver isso. Io voglio vivere questo. E eu quero morrer crendo nisto. Io voglio morire credendo a Porque questo. Jó disse, Perché Giobbe ha detto, ainda que ele me mate, anche se lui mi nele eu ucciderà, confiarei. lui io mi fiderò. Porque ele merece confiança. Perché lui merita fiducia. Porque Deus é Deus de caráter. Perché Dio è Dio di É carattere. Deus de È princípio. Dio di principio. Oh, que coisa maravilhosa, meu Deus. Che cosa Minha meravigliosa raça è é questa. minha cama só de minha. Minha raça é minha camácia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Jesus veio para estabelecer a igreja. Gesù è venuto per stabilire la Chiesa. Certa feita ele disse a Pedro assim: Una volta ha detto a Pietro così, Tu és Pedro, tu sei Pietro, e sobre esta pedra edificarei a minha e igreja. su questa pietra edificherò la mia Chiesa. E as portas do inferno não prevalecerão contra E ela. le porte dell'inferno non prevaleranno contro di essa. É impossível imaginar que isso é uma palavra È qualquer. impossibile immaginare che questa è una parola qualsiasi. Mas a Cristo, a palavra de Deus nos diz lá na carta aos La Coríntios, parola di Dio ci dice ai Corinzi que todos beberam, comeram do mesmo pão che tutti hanno mangiato dello stesso e pane beberam da mesma água espiritual e hanno bevuto della stessa acqua spirituale que saía da che pedra. usciva dalla E a pietra. pedra era Cristo. E la pietra era Cristo. Aleluia. A Bíblia diz, La Bibbia dice, no Salmo 40, Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. e spera con pazienza nel E Signore. Ele se inclinou para mim E lui si è inchinato a e me ouviu o meu e clamor. ha sentito il mio clamore. Tirou-me de um charco de lodo Mi ha levato del fango della e palude. colocou meus pés sobre a rocha, Ha a fissato pedra. i miei piedi sulla A roccia. pedra é Jesus. La pietra è Gesù. E colocou um cântico novo na minha boca. Ha messo un nuovo cantico nella E mia bocca. todos agora saberão E tutti sapranno que o Senhor é Deus. che il Signore è Dio. A pedra é Cristo. La pietra è Cristo. Aleluia. Aleluia. E depois de Jesus fazer isto, E dopo che Gesù ha fatto questo, ele disse: Eu fundo a igreja, lui ha detto io stabilisco la Chiesa, mas eu vou ma io vado e eu deixo o Espírito Santo com vocês. e lascio lo Spirito Santo con voi. E em João capítulo 20, versículo 21, E Giovanni 20:21, ele vem para eles e diz: Pai, seja convosco. lui viene e dice pace sia con voi. Assim como o Pai me enviou, Così come il Padre mi ha inviato, também eu vos envio a vós. anch'io vi invio. Ah, se você pudesse compreender quem é você. Ah, se tu potessi comprendere chi sei te. Tem gente por aí, Ci sono persone, às vezes a gente chega no aeroporto, não? a volte arriviamo lì nell'aeroporto, Aquele no? pessoal tudo com aquelas carteiras assim, policial federal, Ci sono quelle persone lì, i poliziotti, se achando tudo. che pensano che sono tutto. Molto importante. E os embaixadores E gli ambasciatori passam, não passa nem
naquela revisa, não é? Non Passam passa, direto, tem non- unidade diplomática. non passa nemmeno dove passiamo noi, va per un'altra strada. Aí você chega, eles não sabem quem eu sou. E tu arrivi lì, e dici, ma loro non sanno chi Não sono io. sabe quem eu sou. Non sanno chi sono io. Eu sou embaixador do céu. Io na sono ambasciatore terra. del cielo. Eles não sabem quem é o meu pai. Ó. Loro non sanno chi è il mio padre. Eu sou assim com o papai. Io sono così con il mio padre. Aleluia. Aleluia. Eu sou preparado Io sono preparato e habilitado e abilitato pelo Espírito per lo Santo. Spirito Santo. Eu não sou qualquer um. Io non sono qualsiasi. Não. No. O meu nome está escrito no livro da Il vida. mio nome è scritto nel libro della vita. Eu ando e trabalho. Io cammino, io lavoro. Eu vou para a escola. Io vado a scuola. Eu vou na cidade resolver as coisas. Vado lì in una città, in centro città a risolvere Mas não fare ando assim. commissioni. Ma io non cammino così. Eu ando assim. Io cammino così. É hoje. È oggi. É hoje. È oggi. A trombeta vai tocar hoje. La tromba suonerà oggi. Maranata. Maranatha. Ora vem, Senhor Jesus. Vieni, Signore Gesù. Quando a gente vive assim, Quando viviamo così, vive numa dimensão diferente. viviamo in una dimensione diversa. Isto é o Evangelho. Questo è il Vangelo. Não é você ir para... eu vou para o clube. Não é É o così. clube church. Io vado al club church. Não. No. Alegrei-me quando me disseram. Sono rallegrato quando mi hanno detto Vamos à casa do andiamo alla Senhor. casa del Signore. Aleluia. Alleluia. Aleluia. Até Jacó sabia disso. Anche Giacobbe sapeva di questo. Ele disse, Lui ha detto, aqui é Betel. qui è Betlemme. Este não é outro Betlemme. lugar, Qui non è un altro luogo, senão a casa de Deus. se non la casa di E Dio. esta aqui E questa qui é a porta do è céu. la porta del cielo. Glória a Deus. Gloria a Dio. Jesus veio buscar Gesù è venuto a prendere e salvar e salvare aquele que havia se perdido. quello che era perso. Esta é a missão da igreja. Questa è la missione della Chiesa. Eu vou correr um pouquinho. Io correrò un po'. Eu quero falar, nós falamos sobre implantar a igreja, a visão de implantar a Noi igreja, abbiamo parlato sulla visione dell'implantazione della Chiesa. a visão missionária de implantar a La igreja. visione missionaria di impiantare una Chiesa. Agora eu quero falar Ora parlerò sobre a pessoa que vai implantar a igreja. sulla persona che impianterà la E isso Chiesa. faz toda a E diferença, questo fa tutta la differenza. porque a visão fala dos objetivos, Perché la visione parla degli obiettivi, mas quem vai implantar é o instrumento que Deus vai usar para que essa visão seja realizada. ma chi impianterà è uno strumento che Dio userà perché questa visione sia fatta. Aquele que implanta a igreja é um missionário, Quello che impianta una Chiesa è un missionario. porque Jesus disse assim: faça discípulos. Perché Gesù ha detto fate discepoli. E aquele que faz discípulo E quello che fa discepolo não tem ciúme, non c'è gelosia. porque a Bíblia nos mostra Perché la Bibbia ci fa vedere que começou Paulo e Barnabé. che ha cominciato Paolo e Barnabe. Paulo e Barnabé. Paolo e Barnaba. Paulo e Barnabé. Paolo e Barnaba. Aí lá na frente, E lì davanti, aliás, desculpe, começou Barnabé e Saulo. ha cominciato Barnaba e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnaba e Saulo. Lá na frente mudou. L'avanti è cambiato. Lì avanti è cambiato. Aí ficou Paulo e Barnabé. E poi è diventato Paulo Paolo e e Barnaba. Barnabé. Paolo e Barnaba. E Barnabé não ficou com E ciúme. lui non è, Barnaba non è ingelosito, non si è ingelosito. Essa é a visão da obra missionária. Questa è la visione dell'opera missionaria. Jesus disse: fazei discípulos Gesù ha detto fate de discepoli todas as di nações. tutte le nazioni. A Assembleia de Deus de Abreu Lima L'Assemblea di Dio di Ebreo é Lima uma igreja è abençoada. una chiesa benedetta. Eu sei que Deus tem compromisso com aquela igreja. Io so che Dio ha un compromesso con quella Eu chiesa. não tenho dúvida nenhuma que Deus tem compromisso com aquela Io igreja. non ho nessun dubbio che Dio ha un compromesso con quella Porque aquela chiesa. igreja Perché quella chiesa tem compromisso c'è compromesso com esta palavra. con questa parola. Nós estamos no Paraguai, Noi siamo in Paraguay, no Peru, Perù, no Equador, Ecuador, na América, nell'America, em Portugal, Portogallo, Itália, Italia, Inglaterra, Inghilterra, Alemanha, Germania, Quênia e Kenya Moçambique. e Mozambico. Então eu acredito Quindi io credo que mesmo sendo uma igreja tão simples, podemos dizer, che anche se è una chiesa così semplice,
Os que são de Abreu Lima conhecem que a igreja não é aquela igreja que formada por gente que tem tanto dinheiro. Alcuni fratelli conoscono che quella chiesa non è una chiesa fatta di tanti fratelli che hanno tanto soldi. Mas lá tem irmãs Ma lì ci sono que tem sorelle. banquinho de verdura na feira. Che c'è che vendi verdure nella fiera, una banchina di verdure. Bancarella, sì. Que tem trabalho como agricultor. Che lavora nella terra. Che è Que agricoltore, trabalha como profissional liberal. che lavora per se stesso, Mas que contribui com dízimo e oferta. ma che contribuisce con la decima e con le offerte. Ele crê que a bênção de Deus está na vida dele. Lui crede che la benedizione di Dio è sulla sua vita. Eu estou aqui hoje Io sono qui oggi porque tem crentes simples lá Perché pagando dízimo ci sono credenti semplici lì che danno la e decima entregando oferta. e danno l'offerta. Por isso que nós estamos Per aqui. questo che siamo qui. E quando você pensa Brasil fazer missão na Europa, E quando pensiamo Brasile facendo missioni in Europa, quanto vale €1? quanto vale un euro? 6 ponto alguma coisa. Quasi 7 reais. Então é preciso que o crente no Brasil Quindi è necessario che il credente in Brasile trabalhe por 7 lavori per 7 para alcançar um aqui. per raggiungere uno qui. No entanto, Però aquela igreja quella chiesa está dando tudo o que tem, sta dando tutto che ha, fazendo tudo o que pode, facendo tutto che può, acreditando credendo que vocês que estão che aqui voi che siete qui serão agradecidos a Deus, saranno grati a Dio, porque Deus está usando aquele povo simples perché Dio sta usando quelle persone para semplici abençoar vocês per benedire a voi com a mensagem eterna. con il messaggio eterno. Aleluia, Alleluia. aleluia. Então, as pessoas que vão para igrejas necessitam ter o reflexo do caráter de Deus. Quindi le persone che impianteranno la chiesa devono avere un riflesso del carattere di Dio. A gente vive hoje um tempo de crise. Noi viviamo oggi un tempo di Crise nos púlpitos, crisi nei pulpiti, porque vivemos uma crise de caráter cristão. perché viviamo una crisi di carattere cristiano. Sabe por que muitas pessoas não querem mais saber de Jesus? Sapete perché tante persone non vogliono più sapere di Gesù? Porque muitas pessoas que estavam nos púlpitos deram um mau exemplo. Perché tante persone che erano qui sul pulpito hanno dato un esempio cattivo. Muitas pessoas não foram honestas no púlpito. Tante persone non sono stati onesti che erano sul pulpito. E aqueles que são sinceros no E púlpito quelli che sono sinceri sul pulpito sofrem com isso. soffrono con questo. Porque olham para nós. Perché ci guardano. É mais um desonesto. Dicono, è uno in più che non è onesto. Mas a gente não vai desistir. Ma noi non molleremo. Nós vamos continuar. Noi continueremo. Vamos continuar pregando. Continueremo predicando. Vamos continuar fazendo o trabalho do Senhor. Facendo il lavoro del Signore. O que nós precisamos fazer Quello che abbiamo bisogno di fare é não olhar para esses maus exemplos. è non guardare questi esempi Porque cattivi, foram igrejas plantadas com uma visão errada. perché sono state chiese impiantate con una visione sbagliata, Com uma visão pessoal. con una visione personale, Como se fosse algo que fosse próprio dele. come se fosse un qualcosa suo E que não é de e Deus. che non è di Dio. Então é preciso que essas pessoas que não dão exemplo Quindi è bisogno che queste persone che non danno l'esempio sejam exemplo para nós, siano esempio per noi, no sentido de nunca fazer aquilo que eles fazem, nel senso di non fare mai quello che loro fanno, mas fazer aquilo que a palavra de Deus manda a gente fazer. ma fare quello che la parola di Dio ci comanda di fare. Ter a bênção de Deus Avere la benedizione é di fazer a Dio coisa certa, è fare la cosa giusta, da maneira certa, del modo giusto, no tempo certo. nel tempo giusto. E isso vai ser uma bênção para E nós. questo sarà una benedizione per noi. Tem um reformador suíço que disse o seguinte: C'è un riformatore svizzero che dice una cosa. é melhor você mesma ler. O è Colampadius, il suo nome. Oecolampadius. Oecolampadius. Colampadius. É o nome do rapaz. È il suo nome. É um reformador suíço. È un riformatore Fez svizzero. parte da reforma Ha protestante. fatto parte della riforma protestante. E ele disse algo interessante. E lui ha detto una cosa interessante. Talvez vocês olhem para aqui e digam, pouquinha gente. Magari guardiamo qui e diciamo
poche persone. Lá em Abreu e Lima, o templo cabe 2.000 pessoas sentadas. In Abreu e Lima, in tempio, c'entrano 2000 persone sedute. E agora temos um terreno lá, vamos fazer o primeiro auditório, E ora faremo lì nel terreno la prima sala, que vai caber 7.000 pessoas sentadas. che entreranno 7.000 persone sedute. Mas isso não é importante. Ma questo non è importante. O importante é isso que eu vou dizer a você. L'importante è questo che io vi dirò ora. Porque Deus não é de casa cheia. Perché Dio non è Dio di casa piena. Deus não é de auditório cheio. Dio non è Dio di sala piena. Deus é Deus de crente cheio. Dio è Dio di credenti pieni. Entende isso? Avete capito? Não adianta ter uma casa cheia Non vale avere una casa piena de gente vazia. di persone vuote. E esse rapaz aqui E questo uomo qui disse isso. ha detto questo. Poucos homens Pochi uomini, bons e fervorosos buoni e ferventi, podem fazer muito mais possono fare molto di più que uma multidão de homens mortos. di una folla di uomini morti. Então que sejamos poucos, Quindi che possiamo essere pochi, mas que tenhamos buzina, ma che possiamo avere tromba, que tenhamos tocha che possiamo avere tosce e que e gritemos che possiamo gridare pelo Senhor, per il Signore, pelo Senhor, per il Signore, pelo Senhor. per il Signore. O inimigo vai correr. L'inimico scapperà, As coisas vão le acontecer, cose succederanno, porque Deus não é Deus de casa cheia. perché Dio non è Dio di casa piena, Deus é Deus de crente cheio. Dio è Dio di credenti pieni. Aleluia. Então não se impressione com quantidade. Quindi non fare impressione per Que la a quantidade venha, che la quantità arrivi, mas com qualidade. ma con qualità. Aleluia. Eu vou adiantar um pouquinho. Outra coisa que é preciso saber Un'altra cosa che abbiamo bisogno di sapere é, além das motivações, è oltre le motivazioni, porque todos nós somos tentados. perché tutti noi siamo tentati. Ah, eu vou lá e vou fazer, vou realizar, vou fazer. Io Todos nós vado somos lì e tentados. farò. Tutti noi siamo tentati. Mas você não vai nunca sobreviver se não tiver uma convicção firme. Ma tu non sopravviverai se non avrai una convinzione salda, ferma. Porque se você não tem isso da parte de Deus, Perché se tu non hai questo dalla parte di Dio, você com o tempo vai desanimar. quel tempo mollerai. Mas se você estiver motivado pelo céu, Ma se tu ti motivi per il cielo, você não será motivado pela dal emoção. cielo, non sarai motivato da un'emozione. Porque Paulo disse, Perché Paolo ha detto, em um momento muito difícil, in un momento molto ele difficile, disse assim: Eu estou abatido, io sono abbattuto, eu estou abatido. io sono abbattuto, Eu sei que eu estou abatido, io so che sono abbattuto, mas eu não estou destruído. ma io non sono distrutto, Mas eu não estou destruído. ma non sono distrutto, Mas eu não estou destruído. non sono distrutto. O salmista disse: Por que estás abatida dentro de Il mim? ó salmista ha minha alma? detto, perché ti abbatti dentro di me, É anima a mia? razão falando contra a emoção. È la ragione parlando contro A minha l'emozione. emoção estava ruim, La mia emozione era mas o andava conhecimento de male, Deus. ma la conoscenza su Dio. Ei, minha alma, Anima mia, tem alguém em casa? c'è qualcuno qui? Tem alguém aí? C'è qualcuno qui? Por que tu estás abatida dentro de mim, Perché ó sei minha abbattuta alma? dentro di me, anima mia? Eu ainda o louvarei. Io ancora loderò a Lui. Eu não serei traído pela minha emoção. Io non sarò tradito dalla mia emozione. Você lembra o que foi que Abraão disse? Ricordati di quello che Abramo ha detto. Abraão olhou para ele assim, Abramo lo ha guardato um così. senhor com quase 100 anos, Un uomo di quasi 100 anni. olhou para sua esposa. Ha guardato la sua moglie. Meu Deus, quase 100 anos. Quasi 100 anni. Mas havia uma palavra de Deus. Ma c'era una parola di Tu Dio. vai ser pai. Sarà papà. E eles quiseram fazer um E arranjo. loro hanno voluto fare del modo loro. E disseram, Agar está aqui. E le ha detto Agar è qui. E essa falha de Abraão até hoje repercute. E É assim ou não é? questo modo di Abramo agire riverbera fino ad oggi. O mundo vive em crise no Oriente Médio. Il mondo vive in crisi nell'Oriente Medio Por conta dessa dificuldade per de causa Abraão. di questa difficoltà di Abramo.
Mas Deus chegou na porta da tenda dele. Ma Dio è arrivato davanti alla porta della sua tenda. Acredito que é no capítulo 15 de Gênesis. Penso che è nel capitolo 15 di Genesi. Disse assim: anda na minha presença E ha detto così: cammina nella mia e presenza ser perfeito. e sia perfetto. Ele disse: eu sou Deus Io sono il Dio Todo-Poderoso. tutto potente. Anda na minha presença Cammina nella mia e presenza ser e perfeito. sia perfetto. Impressionante isso, não? Impressionante, no? E passou o tempo. Ha passato il tempo. E daqui a pouco chega o anjo na porta de Tra un Abraão. po' è venuto l'angelo sulla porta di Na Abramo, porta da tenda. nella porta della tenda, E diz assim: daqui a um ano e ha detto così: tra un tu anno vai ter um filho. avrai un figlio. Aí Sara estava lá dentro da tenda. Sara dentro della tenda. Aí o anjo do Senhor disse assim: por que tu riste? E l'angelo ha detto: ma perché ridi? Eu não ri. Eu não ri. Io non Riu. posso ridere. Você riu. Sì, Você riu. hai riso. Você riu. Sì. Agora, só por conta disso o nome do menino foi Risada. Solo per questo il nome del bambino è stato Risata, É porque Isaac é riso. perché Isacco è riso. Então, nós percebemos que Deus tem uma palavra empenhada. Quindi percepiamo che Dio c'è una parola data. E a Bíblia diz La Bibbia dice que Abraão não duvidou por incredulidade. che Abramo non ha dubitato per incredulità, Antes foi fortalecido, ma è stato fortificato, dando glória a Deus. dando gloria a Dio. Porque a Bíblia diz Perché la Bibbia dice que em esperança che in speranza creu contra a esperança. ha creduto contro la speranza. Qual era a esperança de Abraão? Qual era la speranza di Abramo? Nenhuma. Nessuna. Um velho. Un vecchio, Una un veglia. anziano e un'anziana. Que mais vai fazer? Cosa faranno? ora? Até o costume das mulheres havia passado. Anche l'abitudine delle donne era già passata. Não tinha mais o sentimento mensal que sempre vinha. Non c'era più quella O costume amica das mensile mulheres. che veniva. Agora uma senhora de muita idade. Allora era un'anziana di molta età. E di Abraão avanzata olhou età. assim. E Abramo l'ha guardata. A esperança dele era o quê? Nenhuma. La sua speranza? Mas ele, Non era em nessuna. esperança, Ma in speranza. porque Deus havia dito: Perché Dio aveva parlato. anda na minha presença, Cammina nella mia presenza. ser perfeito. Sii perfetto. Eu sou Deus Io sono il Dio Todo-Poderoso. tutto potente. E se Ele é E todo-poderoso, se Lui è onnipotente, a minha esperança é la nada. mia speranza non è Mas eu vou niente. esperar nele. Ma io Eu aspetterò vou in esperar Lui. nele. Aspetterò in Eu vou Lui. esperar nele. Aspetterò in Lui. Agora imagine você, Allora immagina te, daqui a um ano, tra un anno, o pessoal ia passando com aquelas le caravanas persone passavano con quei gruppi. e aquela senhorinha com a criança no braço. Quell'anziana con un bambino sulle braccia. Oh, Dona Bisa. Oh, Como é que chama a Bisa aqui? la bisnonna. Oh, Dona Bisnona. Oh, bisnonna. Que lindo seu bisneto. Che bello il tuo Não, nipote. não é bisneto não. No, no. É meu filho. È mio figlio. Como pode isso? Ma come mai? O Senhor falou. Il Signore o ha Senhor parlato. falou. Il Signore o ha Senhor parlato. falou. Il Signore ha parlato. E quando Deus fala, E quando Dio parla, faz toda a diferença. fa tutta la differenza. Aleluia. Eu vou tentar encerrar aqui, Io proverò a finire qui, porque não dá tempo falar. che non abbiamo più tempo Eu per vou parlare. avançar bem muito, bem muito. Io andrò. Eu não vou para meia-noite, não. Io non farò fino Eu a só vou até mezzanotte. 11. Farò fino all'11. Agora, eu quero concluir com esse ponto. Io voglio concludere con questo punto. Nós falamos sobre a missão, Abbiamo parlato sulla missione, a visão da missão, la visione della missione, a pessoa usada na la missão, persona usata nella missione, na implantação da nella igreja impiantazione della Chiesa, e qual é a mensagem e qual è il messaggio que vai ser anunciada. che sarà annunciato. Aí é toda a diferença. Fa tutta la differenza. Porque Jesus disse assim, Perché Dio ha detto così. João 16, 15 a 18, leia. Giovanni Aliás, 16, Marcos 16, 15 a 18. Marco 16, dal 15 al 18.
15 a 18. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto nel nome mio. Scacceranno i demoni, parleranno in nuove lingue, prenderanno dei serpenti, anche se beranno qualche veleno non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Veja só, a Bíblia está dizendo La Bibbia sta dicendo que tipo de mensagem é qual è il tipo del messaggio, o Evangelho il Vangelo, a toda criatura. a ogni creatura. E fala do que acompanha este E Evangelho, parla di quello che accompagna questo do Vangelo, efeito deste Evangelho. dell'effetto che produce questo Vangelo. Você vai pregar o Evangelho, Tu predicherai il mas Vangelo. se você acreditar, Se tu crederai, você vai ser salvo. sarai salvato. Agora, esta é a mensagem. Questo è il messaggio. Aí vem Paulo Vieni Paolo e diz assim, e dice così. Em 1 Coríntios, In Prima Corinzi, capítulo 2, versículo 1 a 5. capitolo 2, dal 1 al 5. Eu não fui para pregar a vocês Io non sono andato a predicare a voi com palavras bonitas, con belle parole, como Formeiro diz, com sublimidade de palavras. con tante parole eloquenti, Porque nada me propus a saber entre vós, perché non mi sono proposto di sapere nulla tra di voi, senão a Jesus Cristo se no Gesù e este Cristo e crucificado. questo crocifisso. E a minha palavra, E la mia parola, a minha pregação, la mia predica não consistiram em palavras non sono state persuasivas, parole persuase de sabedoria humana, di sapienza umana, mas em demonstração de Espírito ma in dimostrazione di e spirito de poder, e di potenza, para que a vossa fé perché la vostra fede não fique apoiada non si appoggi em sabedoria de in homens, sapienza umana, mas no poder de Deus. ma nella potenza di Dio. Nós não podemos pregar evangelho Noi non possiamo predicare il Vangelo. porque o filósofo disse assim. Perché il filosofo ha detto così. Eu estudei filosofia também, Anch'io ho studiato filosofia, mas não resolve o problema do homem. ma la filosofia non fa niente Porque se resolvesse, dell'uomo, perché se facesse qualcosa nella vita umana, os que estudam filosofia quelli che studiano seriam filosofia grandes pregadores, sarebbero grandi predicatori, mas não resolve. ma non fa nulla. Não, eu estudei um pouco de psicologia, Io ho studiato anche la psicologia, porque eu estudei psicanálise. perché ho studiato la Mas psicanalisi, isso também não resolve o problema do homem. ma anche questo non fa niente nella É vita como, dell'uomo. é como um anestésico, È come un anestesico, mas o que transforma ma quello che é o trasforma evangelho. è il Vangelo, Porque perché evangelho il é Vangelo poder de Deus è potenza di e Dio, salvação di para salvezza todo aquele que per crê. tutti quanti Então, credono. a mensagem do evangelho Quindi il messaggio del é que vai Vangelo fazer a che diferença. fa la differenza. Não é falar bonito, Non è parlare bello, não é eloquente. falar com palavras bem arrumadinhas. Non è parlare con parole difficili. No Brasil, nós temos muitos In irmãos Brasile noi abbiamo tanti fratelli que não foram à escola, che non sono andati a scuola, que não têm uma linguagem polida, che non c'è un linguaggio pulito, mas são pregadores do evangelho. ma sono predicatori del Que Vangelo. quando pregam o E evangelho, quando predicano il Vangelo, eu quero Jesus. io voglio Gesù, dicono. Porque isso, Perché questo? porque prega a verdade. Perché predica la verità. E a Bíblia diz: E la Bibbia dice: conhecereis a verdade, conoscerete la e a verità, verdade vos e la libertará. verità vi farà Se, liberi. pois, o Filho do Homem vos Se il figlio libertar, dell'uomo vi libererà, verdadeiramente sereis veramente livres. sarete liberi. Então é preciso que essa mensagem do Evangelho. Quindi è bisogno che questo Seja messaggio del annunciata. Vangelo sia annunciato. Há pessoas que não querem mais pregar o Evangelho. Ci sono persone che non vogliono più predicare il Vangelo. Eu acho que essa passagem aqui do cego Bartimeu já cansou. Io penso che questo brano qui che parla del cieco Se eu, è già se eu tivesse stancato. outra palavra diferente para dizer, essa aqui já cansou. Se io avessi un'altra parola per dire, perché questa mi sono stufato. Não. No. A palavra de Deus é La viva parola di Dio è viva, e é eficaz. è efficace. Você prega hoje, Predichi oggi, quando foi outro dia.
Domani o Espírito de Deus vai lhe dar aquela palavra numa visão diferente, lo Spirito di Dio ti darà falando ao coração de alguém. quello stesso messaggio, una visione diversa parlando al cuore di qualcuno. Eu não posso falar de outra palavra, Io non posso parlare di un'altra parola, porque a palavra é esta. perché la parola è questa. Então, a palavra nos mostra que esta é a mensagem. La parola ci fa vedere che questo è il messaggio. Este é o Evangelho de Cristo. Questo è il Vangelo di Cristo. O Evangelho não é um tratado de psicologia, Il Vangelo non è un trattato di psicologia, de di filosofia. filosofia. Não. No, Evangelho é poder de il Deus. Vangelo è potenza di Dio. E Paulo disse assim: eu não vim com palavra bonita, não. E Paolo ha detto, io non sono venuto con parole belle, Eu vim em espírito e em poder. io sono venuto in spirito e in potenza. Aleluia. O Evangelho não é mensagem de autoajuda. Il Vangelo non è messaggio di autoaiuto. Às vezes tem pessoas que dizem assim: A volte ci sono persone che dicono così, ah, mas o povo trabalhou a semana toda. ah, ma le persone hanno lavorato tutta la settimana, Eu vou dar uma palavra assim para... io darò un messaggio che... E às vezes não é isso que o povo precisa ouvir. E delle volte non è questo che le persone hanno bisogno di Nós ascoltare. precisamos ouvir aquilo que ele quer falar conosco. Noi abbiamo bisogno di sentire quello che Lui vuole parlare con Eu noi. não posso escolher uma mensagem que agrade. Io non posso scegliere un messaggio che possa aggradare una persona. Tem que ser uma palavra que fale ao coração. Deve essere una parola che parla al loro cuore. Se é uma palavra de consolação, a palavra de Se è consolação. una parola di consolazione, una parola di Se é uma consolazione. palavra de exortação, uma palavra de Se è di exortação. esortazione, esortazione. Assim é a palavra de Così è la Deus. parola di Dio. Tem para alcançar toda a necessidade. C'è per raggiungere ogni necessità, Contanto que essa palavra venha à necessidade do povo. ma che questa parola venga d'accordo con la necessità del Então, popolo. Jesus veio para nós. Quindi Gesù è venuto per noi, Nasceu, cresceu, viveu nato, adolescente cresciuto, no meio dos doutores, è stato un adolescente in mezzo ai dottori, trabalhou com o pai na ha carpintaria lavorato con il papà nella falegnameria e com 30 anos começou o ministério. e con 30 anni ha cominciato il suo ministero. Operou milagres e maravilhas Ha fatto miracoli e meraviglie e começou o ministério dele numa festa de e casamento. ha cominciato il suo ministero in una festa di matrimonio. Ele começou naquilo que é muito importante para nós, Lui ha cominciato in quello che è molto importante com o per casamento. noi, un matrimonio. É. Então libertou vidas, E quindi ha liberato vite, enfrentou o sistema, ha affrontato il sistema, não se submeteu ao sistema. non si è sottomesso al sistema. Por isso que os cristãos são perseguidos. Per questo i cristiani sono perseguitati, Porque eles disseram assim: importa obedecer perché loro hanno detto importa ubbidire a Deus do que aos homens. a Dio e non agli E uomini. não tem coisa que afronte mais o sistema do que isso. E non c'è una cosa che affronti di più il sistema Isso di questo. foi com os moços lá na fornalha. Questo è successo con gli ragazzi nella fornace. Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadrach, Mesach e Abednego. Foi com Daniel na cova dos Con leões. Daniel nella tana dei leoni. Então nós somos chamados para enfrentar o sistema. Quindi noi siamo stati chiamati ad affrontare il sistema. Agora no Sudão, Ora nel Sudan, muitos cristãos estão sendo mortos. tanti cristiani sono morti. Eu fico pensando às vezes, Io penso a volte, Jesus, Gesù, a gente não sabe o que é ser crente. noi non sappiamo cos'è essere credente. Eu não fui ameaçado de morte. Io non sono stato minacciato di morte. A polícia não me obrigou a nada a negar Jesus. La polizia non mi ha obbligato a negare Gesù. E eu fico assim pensando comigo às vezes, Io a volte penso come stesso, Jesus, será que eu sou crente mesmo? Gesù, ma io sono un vero credente? Porque parece que eu não sofro nada. Perché sembra che io non soffro niente. E aquilo que eu acho que é sofrimento E quello che penso che è una é sofferenza uma coisa tão è pequena una cosa così piccola diante daqueles que estão morrendo, davanti a quelli che muoiono, queimados. bruciati. Eu vi uma senhorinha com 3 filhos assim, não sei se vocês viram. Io ho visto, non so se avete visto anche voi, un'anziana Pegando os filhos assim, aquela mulher, che si prendeva i figli, si attaccava addosso e tentando proteger os filhos. e provava a proteggere i figli così, E eles dando tiro para cima e assustando. e loro hanno cominciato a sparare. E é nessa hora que o ateu vem e diz assim: onde está Deus? E in quest'ora che l'ateo viene e dice: ma dov'è Dio?
Mas foi a mesma coisa com João Batista, não? Ma è successo la stessa cosa con Giovanni Battista, no? Os discípulos vieram para Jesus. I discepoli sono andati da Gesù. Jesus, Gesù, teu primo il tuo cugino foi morto. è stato morto. Como que diz? Tu não fizeste nada para proteger o teu primo aí. Come per dire, non hai fatto João- nulla per proteggerlo. Giovanni Ele não fez nada de errado. non ha fatto niente Ele di pregou o sbagliato. evangelho. Ha predicato il E a Vangelo cabeça dele está num prato. e la sua testa è sopra un piatto. Jesus olhou para ele e disse: Gesù li ha guardato e ha detto: os meus caminhos le mie strade são altos. sono alte, Os meus i pensamentos miei pensieri são mais altos que os vossos sono più alti pensamentos. dei vostri pensieri. Nascido de mulher. Venuto da donna, Nunca vai ter um maior do que João. non avrà nessuno più grande da Giovanni. Aleluia. Aqueles que mataram João, Quelli che hanno ucciso Giovanni, aqueles que estão matando os nossos irmãos lá no Sudão, quelli che ammassano i nostri fratelli lì, dia vão vê-los ao lado de Jesus. un giorno li vedranno accanto a Gesù. E eu fico pensando que se Satanás entrasse no céu, E io penso che se Satana entrasse in cielo, a gente que não sofreu nada disso, noi che non abbiamo sofferto niente di talvez questo, ficasse dizendo assim: eu não sei porque eles estão tão pertinho de Jesus e a gente ficou, parece que mais longe um pouquinho. magari potrebbe dire loro sono vicini a Gesù e noi siamo qui un po' più lontani, Mas aqueles que estão ali, ma quelli che sono lì, que foram alcançados por Jesus, che que deram sono a sua stati vida. raggiunti da Gesù, che hanno dato la loro vita. Tem gente que diz assim: eu quero uma mansão no céu. Ci sono persone che dicono ma io voglio un castello in cielo. A minha preocupação La mia preoccupazione é quando Jesus voltar, è quando Gesù tornerà. eu me encontrar Io troverò, por dentro do muro. io mi troverò dentro a quella mura. Quando fechar a porta, Quando la porta si chiuderà, eu quero estar por dentro do muro. io voglio essere dentro la mura. Porque se vai ter coroa, Perché se ci sarà corona, se vai ter castelo, se ci sarà un castello, eu não quero saber. io non voglio sapere. Eu só quero estar por dentro do Io muro. voglio essere soltanto lì dentro. Porque se eu estiver por dentro do Perché muro, se io sarò lì dentro, será suficiente olhar Jesus. sarà sufficiente guardare Será Gesù. sufficiente ele ouvir chamar pelo meu nome. Sarà sufficiente sentirlo chiamarmi Porque per a nome. Bíblia diz Perché la Bibbia que eu dice receberei um novo che nome, io riceverò un nuovo nome, escrito Numa pedrinha. scritto in una pietrina. Se alguém chamar hoje Roberto, Se qualcuno chiamerà oggi Roberto, pelo menos 2 vão se levantar aqui hoje. almeno 2 si alzeranno qui Eu oggi. e o irmão. Io e il fratello. mas naquele dia, Ma in quel giorno, quando eu chamar fulano, quando chiamerà Tizio, só vai levantar uma pessoa no meio de milhões si e alzerà milhões e soltanto milhões e una milhões. persona tra le migliaia di persone. Ninguém vai ser confundido. Nessuno sarà confuso. Ele está me chamando ou você? Ma lui mi chiama o chiama te? Porque eu vou ter um nome só para Perché mim. io avrò un nome solo per me. E eu, quando for chamado, E io quando sarò chiamato, Jesus me chamou. Gesù mi ha chiamato. Abbraccio Gesù. Aleluia, 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 aleluia. Que maravilha, meu Che Deus. meraviglia, Dio. Por isso que a Bíblia diz, Per questo che la Bibbia em dice Hebreus capítulo 12, versículo 2, in Ebreo 12:2 que a gente enfrenta tudo isso. che noi affrontiamo tutto questo. Os cristãos sofrem tudo I isso. cristiani soffrono tutto E a questo. gente às vezes quer ficar na nossa vidinha. E a volte noi vogliamo rimanere nella nostra vita piccola, mediocre. Eu não gostei disso. Ma io non mi Eu não piace gostei questo. daquilo. Non mi è piaciuto quello. Bem que poderia ter sido desse jeito. Poteva essere di quell'altro Com modo. picuinha, com negócio Con miudinho. cose piccoline. Mas a Bíblia diz em Hebreus Ma la Bibbia dice in Ebreo que pelo gozo que está proposto, che per il gozzo che è proposto, Jesus suportou a cruz, Gesù ha sopportato la croce, desprezou a afronta ha disprezzato l'affronta e se sentou à direita do Pai. e si è seduto a destra del Padre. Esse gozo está proposto para você. Questa gioia è proposta per Esse gozo te. é proposto para mim. Questa gioia è proposta a Por me. isso que aqueles cristãos morrem lá, Per questo che quelli cristiani não muoiono, negam a Jesus, non negano Gesù, porque é o objetivo maior deles perché il più grande obiettivo loro e deve ser o maior objetivo nosso. e deve essere anche il nostro più grande obiettivo. Pelo gozo que está proposto, È la gioia che ci è proposta. suportar Sopportare a cruz, la croce, suportar sopportare as coisinhas le miúdas, cose piccole,
Porque temos um céu de glória para Perché morar. abbiamo un cielo di gloria A gente da não é abitare. crente para viver aqui. Noi non siamo credenti per vivere qui. Jesus morreu para a gente morar no céu. Gesù è morto perché possiamo abitare in cielo. Aleluia. Agora, é Ele que nos dá o céu. È Lui che ci dà il cielo. Pode dar também todas as coisas. Può dare anche tutte le cose. Porque tudo é dele. Perché tutto è suo. Aleluia. Então, este é o Evangelho. Quindi questo è il Vangelo. E não é uma ficção. E non è una fissione. É uma realidade que precisa ser anunciada assim. È una realtà che ha bisogno di essere annunciata così. Porque Jesus disse: Perché Gesù ha detto: Eu sou o bom pastor. io sono il buon pastore. E o bom pastor dá a vida pelas E il buon ovelhas. pastore dà la vita per le pecore. Eu vou encerrar. Io finirò. Tinha muita coisa aqui para falar ainda. C'era tanto ancora da parlare. Mas eu quero resumir, Ma io voglio fare un riassunto. concluindo dizendo que Dicendo através do sacrifício de Che Jesus, tramite il sacrificio di Gesù o homem foi reconciliado com Deus. l'uomo è stato riavvicinato da Dio, riconciliato da Dio. Eu posso depois pegar esse con texto Dio. Io posso dopo prendere questo testo e vocês fazem a tradução. E quem é português, fala em português. Quem for em italiano, pode fazer a tradução facciamo para o la italiano traduzione si e gira deixar a com tutti vocês. e lasciare a voi. Aí vocês vão ter todinho completo. E voi potete avere tutto, il completo. Tá bem assim? Amen. Então veja. Com o sacrifício de Jesus, Con il sacrificio di Gesù aí tem as citações dos versículos do lado. ci sono i versetti accanto. Por exemplo, ele nos garantiu perdão dos pecados. Per esempio, lui ci ha garantito il perdono dei peccati. Colossenses 2:13. Colossesi 2,13. Capacidade para viver para Deus. Capacità per vivere per Dio. Justificação. Giustificazione. Herança no céu. Eranza del cielo. Justiça. E giustizia. Cura. Guarigione, Ressurreição. risurrezione. Valendo aqui, a senhora mesmo. Vita eterna, intercessione, pace, unione, esempio, difesa, speranza, rigenerazione, accesso alla presenza di Dio. Come se non fosse sufficiente, lui ci ha dato tutte le cose. Como se não fosse suficiente, Come ele se ainda non nos fosse deu tudo. sufficiente, lui ci ha dato tutto. Tudo. E o que é tudo? Tudo é tudo. Tutto, tutto è tutto. Então, vale a pena ser crente. Quindi vale la pena essere credente. Esta é a mensagem Questo è il messaggio que rasga o céu. che strappa il cielo. A cruz de Jesus, La croce di Gesù, quando bateu no solo, quando ha toccato il suolo, alcançou o homem na terra. ha raggiunto l'uomo nella terra. E a ponta da cruz E la punta della croce rasgou o céu. ha strappato il cielo E a graça desceu. e la grazia è scesa. E fomos alcançados por esta E graça. siamo stati raggiunti da questa grazia. Glória, 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 glória ao nome de Al Jesus. nome di Gesù. Que Deus abençoe a você. Che Dio benedica a te. Estou terminando pontualmente Io sto finendo nell'orario. às 21 horas. A 21. Sono le 21. Olha aqui se não é 21. Pontualmente. Porque eu quero voltar aqui. Perché io voglio tornare qui. Vamos ouvir o pastor. Sentiremo il pastore. Porque ele termina na hora. Perché lui finisce nell'orario. Agora eu quero sempre Io voglio sempre que me dê mais cedo, como hoje. chi mi dê? Que dê o microfone sempre mais cedo, como hoje. Che mi dia il microfono così presto come oggi. Que é para dar tempo de falar mais. Che per parlare di più. Porque eu gosto de falar. Perché mi piace parlare. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe a Che vocês. Dio vi benedica. Eu sinto que Deus está conosco. Io sento che Dio è con noi. Eu já senti Jesus aqui poderosamente. Io ho sentito Gesù qui potentemente. E Deus quer fazer e operar milagres entre Dio nós. vuole fare e operare miracoli in mezzo a noi. E eu sou agradecido a Deus. Agradecido a Deus. Ringrazio Dio. Nós vamos fazer uma oração. Facciamo una preghiera. Eu não sei o que você precisa. Io non so di cosa hai bisogno. Às vezes a gente precisa de tanta coisa. A volte abbiamo bisogno di tante cose E só Deus sabe o que está no nosso coração. e soltanto Dio sa quello che è nel nostro cuore. Eu aqui vou fazer como brasileiro que sou. Io qui farò come brasiliano che sono. Não acho estranho nada. Che non sia strano a te, che non sembri strano. E se estranhar? E se sarà strano? Mas eu quero aqui
desafiar você. Ma io voglio sfidarti. Se de repente você diz assim: Se magari dici così: Jesus, minha necessidade é tão grande Gesù, la mia necessità è così grande que eu não sei, eu não tenho condições nem de pedir em pé. che io non ho come chiederti così in piedi. Eu quero descer. Io voglio scendere. E eu quero me ajoelhar, Io voglio inginocchiarmi, porque a minha necessidade é grande. perché il mio bisogno è grande. Se você vive isso Se tu vivi questo e quer dobrar o seu joelho onde e você vuole está, inginocchiarti dove sei, nós vamos orar. noi pregheremo. Mas não se inquiete com nada. Ma non sia inquieto. Pastor, eu vou ficar per em pé nulla. mesmo. Tudo bem. Ah, ma io voglio stare in piedi, vabbè. Mas se você sente uma necessidade Ma se tu sentirai un bisogno de dobrar o seu di joelho inginocchiarti e entrar no Getsemane e entrare nel Getsemani e dizer: Senhor, e dire: Signore, Senhor, Signore, passa de mim esse cálice. passa da me questo calice. Aleluia. Se é assim, eu vou orar por você. Se è così, io pregherò per te. Senhor Jesus, aqui estou diante de ti. A minha alma te ama. A minha alma te ama, Jesus. A minha alma te ama, Jesus. Dei me arraso, rebia, camaço, rebia. A minha alma te ama, Jesus. A minha alma te ama. A minha alma te deseja. A minha alma sente desejo de ti, Jesus. A minha alma tem sede de Deus. Diga isso para os italianos. A minha alma tem sede de Deus. L'anima mia ha sete di Dio. A minha alma tem sede de Deus. La mia anima ha sete di Dio. Coloca a sede de Deus no meu coração. Metti la sete di Dio nel mio cuore. Jesus, eu não sei como orar, Gesù, io non so come pregare. mas me ensine a orar. Insegnami a pregare. Me mostra, Deus, a tua presença. Fammi vedere, Dio, la tua presenza. Me revela a tua glória. Rivelami la tua gloria. Me revela, Deus, aquilo que tu queres de mim. Rivela quello che tu vuoi da me. Eu quero hoje negar a mim mesmo. Io voglio negare me stesso. Eu quero, Jesus, renunciar a mim mesmo. Io voglio rinunciare me stesso. Eu quero reconhecer que tu me amas Io voglio riconoscere che mi ami e que eu preciso reconhecer este e amor. che io ho bisogno di riconoscere questo amore. Eu quero entregar a minha vida para ti, Io voglio Jesus. consegnare la mia vita a te, Gesù. Eu quero entregar a minha vida para ti, Io voglio Jesus. consegnare la mia vita a te, Gesù. Minha família, La mia famiglia, as minhas le coisas, mie cose, tudo em meu redor. quello che è attorno a me. Eu entrego no teu altar. Io consegno al tuo altare. Jesus, eu consagro minha vida para ti. Io consagro a te la mia vita. Eu consagro minha casa Io para ti, consagro la mia Jesus. casa a te, Signore. Tira da minha vida aquilo que não te Leva agrada. dalla mia vita quello che non ti gradisce. Que só fique, Deus, aquilo que tu Che queres. rimanga soltanto quello che vuoi. Jesus, Gesù, mesmo assim eu sei anche così io so que não é somente pelo que eu faço che non è soltanto per quello che faccio ou que deixo de o fazer, quello che non faccio, é pela tua è per la misericórdia. tua misericordia. Porque nós não merecemos, Perché noi non meritiamo, mas é pela tua ma è per graça la tua grazia que nós dizemos a ti, che noi Jesus, ti diciamo que o Senhor venha sobre che tu nós venga su di noi e faça algo novo na nossa e possa vida. fare qualcosa nuovo nella nostra Jesus, vita. opere milagre hoje aqui. Opera miracoli qui, Signore. Opere milagre na nossa família. Opera miracoli nella nostra famiglia. Opera milagre no nosso trabalho. Opera miracoli nel nostro lavoro. Jesus, Gesù, tu és o que sara as sei quello enfermidades. che guarisce le infermità. Tu és o que sara as Sei enfermidades. quello che guarisce infermità. Tu és o que sara as Sei enfermidades. quello che guarisce le infermità. Dá glória ao teu nome, Jesus. Glorifica il tuo nome, Gesù. Curando os enfermos. Guarendo i malati. Batizando no Espírito Battezzando Santo. nello Spirito Santo. Fazendo novas todas as Facendo coisas. nuova tutte le cose. E que nós possamos levantar agora Che noi possiamo alzarci ora. diferentes. Diversi. Agora diferente, Diversi, Jesus. Gesù. Porque teu Espírito Perché il tuo Spirito venha sobre nós. venga su di noi. Venha sobre nós. Venga su di noi.
e opere em nós coisa e diferente, opera in noi Jesus. cose diverse, E Gesù. que nós possamos ser E vistos che noi possiamo essere visti como crentes fiéis e credenti verdadeiros. fedeli e veri. E que esta igreja possa crescer e E prosperar che questa chiesa possa crescere e para a prosperare glória do teu per la nome. gloria del tuo Para a nome, glória do teu per la nome. gloria del Para a tuo nome, glória do per teu la nome. gloria del Para a tuo glória nome, do teu per la nome. gloria del tuo Em nome. nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Em nome de Em nome di Jesus. Em nome de Em nome Jesus. di Gesù. Amém, Jesus. Amen. Spirito, Spirito, Alleluia. che scendi come fuoco, Alleluia. e come Pentecoste, riempimi di nuovo. Aleluia. Spirito, Spirito, che scendi come fuoco e come Pentecoste, riempimi di nuovo. Alleluia. Io adorerò Adori, adori, adori. al Dio della mia vita, Adori. quel che mi ha sorpreso, Alleluia. senza nessuna spiegazione. Io adorerò al Dio della mia vita. Alleluia. 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 Senza nessuna spiegazione. Alleluia, Gesù. Spirito, Alleluia, Spirito, Gloria al tuo nome, Gesù. che scende come fuoco e come a Pentecoste, Gloria al tuo nome, Gesù. riempimi di nuovo. Gloria al tuo nome, Gesù. Spirito, Spirito, che scendi come fuoco e come a Pentecoste, riempimi di nuovo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia, 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 alleluia. Aleluia, aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Gracia, gracia, la grazia di Dio ci basta. Gracia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù, la grazia di Dio inviata da Cristo Gesù mio Signore, nel mondo perduto adatta da Dio infinito favor. Grazia, grazia, la grazia di Dio ci basta. Grazia, grazia, la grazia ho trovato in Gesù. Chi è felice con Gesù dica amém. Basta, la grazia basta. Basta.
Gesù basta, è sufficiente, sì o no? Lui è tutto. Se noi non abbiamo niente, Lui è sufficiente. E con Lui seguiamo. Di fede in fede, di battaglia in battaglia e di vittoria in vittoria. Amen? La vittoria è tua. La vittoria è nostra. La vittoria è del popolo di Dio. Amen? E la Chiesa crescerà. Se cresce la persecuzione, la Chiesa cresce. Se aumenta l'euro aumenta, la crisi economica aumenta, la crisi sociale aumenta. Sono i segni che la Chiesa crescerà. Amen? Crescerà, perché la Chiesa è specialista. Il Dio della Chiesa è specialista in farla crescere nella crisi, nel deserto. Il popolo era nel deserto, ma il popolo cresceva. Cresceva, si moltiplicava, mangiava. Amen? Che Dio benedica tutti i miei fratelli che sono presenti, mio pastore. Ho detto, non vale nulla che c'è, perché dopo mangiamo. Io se potessi nem mangiavo oggi. Il tempo del cibo prendevo ancora per la parola, perché è questo che sazia la nostra anima. Non è soltanto di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Amen? Gloria a Dio. Io vorrei chiedere, abbiamo già pregato, ma io vorrei pregare per la Denisa, vorrei chiedere al pastore che faccia questa preghiera o dica a qualcuno di farla, che lei domattina passerà questo intervento e loro non saranno con noi perché Marco sarà lì con lei, ma noi saremo qua, ma con il cuore là con lei. Amen? In preghiera per lei. Quando lei uscirà, che si sveglierà, la Chiesa è qui ancora clamando. Amen? Glória a Dio. Vieni, Denisa, pastore. Io vedevo una foto di Marco, ho detto, chi ti vedi oggi non sa che tu eri ieri. Con quella chitarra, tutte e due, ma il Signore nel deserto ci dà amici. Amen? E io lodo al Signore per la vostra vita. E il Signore in tutte queste battaglie vi farà più che vincitori, perché è così la sua parola. No, fare la chirurgia no, magari Dio dice che non ha bisogno. Quando arriva lì non c'è niente, torna, vai alla conferenza. Meus irmãos, a paz do Senhor. Fratelli, a pace del Signore. Senhor Jesus, aqui estamos, meu Deus, diante de Ti. Depois de ouvirmos a Tua santa palavra, Deus. A ministração, Senhor, que saiu deste altar, direcionada, Senhor, ao nosso coração. Agora aqui está, Senhor, a minha irmã, a Tua serva. E a Tua palavra diz, Senhor, que o nosso corpo é templo e morada do Teu Espírito Santo. Jesus amado, Tu és o médico por excelência. Tu és o médico, Senhor divino. Ó Jesus, Tu podes agora mesmo operar na vida da minha irmã, Senhor. E os médicos serem tomados por uma grande surpresa, porque Tu és o Deus que manda no céu e manda na terra, Senhor. Tu conheces, meu Deus, o corpo. Tu conheces, meu Deus, todas as coisas. Dá glória ao Teu nome, Jesus. Dá glória ao Teu nome, Jesus. Dá glória ao Teu nome, Jesus. Nós te oramos e cremos, meu Deus, na Tua interferência. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Dio. Allora, fratelli, dopo che finiamo, andiamo qua in questa tenda qua, la prima tenda,
Ci sono 3 tende. Passate nella prima verde, lasciate la vostra offerta missionaria, dopo entrate là e noi è così, lasciate l'offerta missionaria perché noi dobbiamo servire con gioia. E lì c'è il tuo barattolo missionario. Prendi il tuo salvadenario per questo nuovo anno di missione e noi riusciremo a ristrutturare tutto quel palazzo. E Dio darà gloria al suo nome, come dice il pastore, a Monte Scerbole, a Pomaranci, amen? In quel luogo che quando siamo arrivati lì, la gente ha detto, che venite a fare qua? Questo è un luogo dimenticato da Dio. Ho detto, è giusto, siamo la risposta di Dio per voi, per dirvi che Lui non si è dimenticato di voi. Amen? E lì il Signore sta operando. E Marco mi ha portato buone notizie questi giorni che ci saranno altri 9 membri per il battesimo. E ho detto non aspettiamo l'estate, si fa presto perché se Gesù torna almeno lei sale felice che è fatta il battesimo, tutte e 2. Amen? E quindi farà anche nel freddo. Nostra prima sfida sarà il cambio degli infissi, sono 10.000 euro, il cambio di tutti gli infissi del piano terreno. Noi faremo o non faremo? Faremo o non faremo? Noi siamo un popolo benedetto e faremo. Eu non so con quanto tu contribuirai, se tu dirai, non bisogna, io darò tutto il piano terreno, faccia la campagna per il primo piano. È Anna Maria, è lei che mi insegna a avere fede così. Perché il Signore può fare tutto, il Signore ti benedirà e ti ha già benedetto. Quindi passiamo lì alla tenda, noi abbiamo ricevuto tutti quei vestiti nuovi da un fratello che ha detto, pastore, io voglio fare una contribuzione diversa, e ha dato tutti quei vestiti nuovi, e se tu vuoi fare un acquisto lì, puoi acquistare, ma non vai a acquistare niente, lascia lì la tua offerta missionaria per questo progetto missionario, che è la ristrutturazione di questo palazzo. Noi continueremo. Il pastore Roberto, pastore Tiago, pastore Paolo hanno già fatto la spesa, hanno già comprato i vestiti, hanno già riempito la valigia, devono comprare anche l'eccesso di valigia perché hanno preso un bel po' di vestiti. Amen? E seguiamo avanti. 1200 anni che esiste quella città, e noi siamo la prima chiesa evangelica lì. È la prima volta che sappiamo sulla storia che c'è un missionario, un operaio, un servo del Signore lì predicando la parola, pregando per la gente. E così avanziamo per la gloria di Dio. E ci sono ancora 1023 città come quella. Abbiamo molto da fare, no? Ecco, via, che Dio vi benedica e facciamo una preghiera, concludiamo. Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Vorrei salutare tutti con la pace del Signore. Oremos em nome de Preghiamo nel nome di Jesus. Gesù. Maravilhoso Deus, nós queremos louvar o teu nome, Jesus. Te agradecer pelo teu amor, tua bondade, teu cuidado para conosco. Por esta noite tão especial em tua casa, em tua presença, onde podemos aprender mais da tua palavra, sentir a tua presença, sentir o teu trabalhar em nossas vidas. Permanece guardando e cuidando do teu povo, ajudando a cada um. Despede a cada um em paz também, dá-nos uma noite de sono tranquilo, amanhã um dia abençoado na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, E as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo que diz amém. Pate, hermano. Hermano não, fratello. Hombre.
Fratelli, domani, attenzione, domani il programma comincia alle 2.